günümüz insanının ihtiyacı kalmadığını kim söyleyebilir? Bunu yaparken de fakiri incitmeme duyarlılığını ona kazandıran bu ibadet tarzı bugün anlamını mı kaybetmiştir? Bireyselleşmenin, aşkın değerlerden uzaklaşmanın bir neticesi olarak insanın gittikçe aileden, onun sıcak ortamından uzaklaşması onu daha mutlu bir hale mi getirmiştir? Yoksa aileye ihtiyaç bırakmayacak şekilde insana sevgi ve şefkat hislerini aşılayacak yeni fıtri bir donanım mı geliştirildi? Kur'an'ın getirdiği değerlerin ihmal edilmesi neticesinde zayıflayan aile bağlarının sebep olduğu boşanmaların gittikçe artması hayırlı bir gelişme mi olmuştur? بسم الله الرحمن الرحيم فيما فرض
وما للظالمين من أنصار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وجميع ذرياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاء.